kita dengarkan khotbah Pendeta I.Y. Panggalo pada ibadah Mak Pasonglo almarhumah Lako kita mintu soranasang Konan Butang ya te pada hari Rio Rabu 28 Juni 2023. Sarana pasipulung ki soranasang maadio rento temo pakala na inang kutana-tanay keluarga ya te Rio sangpuloy siulu na kasera tu anak-anak na tale po matua male lao den jolu Papua den jolu Manggasa jolu Jawa Jakarta den jolu Kalimantan bedem pasenga na to ya tindin na toraya pare-pare ya Tana di sura pira ampona pat cucu cisit demo. Kira-kira sola nenek Esra Nina, saya tu nenek Esra yang mau tampakna 60 nang kasera umuru na totemo. Kira-kira ni yang na dempa karua atau lantangan atau kira-kira 10-an tahun kan. Ya to pisan kita aku salah rata-rata si 2 tahun batu si 3 tahun. Jadi anda di rangan-rangan to agi-agi labi-labi mo karo pulona tu nenek Rio. Na pasake pomoto lalino sola anak kampona. Na koi pomoto sundun mo ana tambai sule. 80 lebih ya. Jadi yamato tu umpasipulung ki allo totemo rapa mo yainanna payate kita tuan apa napasipulung ki menompa lang ngampong matua na totemo la urangi ki kada nampong matua ta masambayang o ambe ki pumatua lang suruga malangka siamambela tuinami ondong pi sanda malabina apa matete lan kupena masallo mi sisolangkan allo totemo sia tontong selakona mi papakala mo temintu to marapu mi perang itu pasambayana sianana ana penanna nalambi mi te allo totemo tusara ladini umpogo itu maapalaw misan tua palaki pogaw belanna misi solangkan paki patongan duka kumua moya paki pogau kita aki panno ogolan ni kapatonganan siado sura madatumi tak aki lompo marampai ya morato kipenumbai komidolo lakirangi tekadami laminium patudukan umba susingki lampogo etesara allo totemo sela ko pakaburusan lami tunduikan opong matua annal akabang tu penanna to marapu sia kami solanasang lako kaleni umpo tete sangan na puang kipung Yesu ki masambayang amin ku pasakka mo tukarang na puang matua di surah lan liturgi kadadian pasal 5
Kadadian pasal 5 angka 20 misa saya lako angka 25 nalam may papudian 130 kasera. Taisan ni solanasang yete kadan na pumatua laku siya tinggi laku pamaleso laku kita solanasang langgaronto na kada laaka abang lako puang matua. Laaka abang laku puang matua. Lamai kadadian pasal 5. Na yatu Henok anan mo pulona 5 tahun na anna dadian Metusala. Yatu Henok ton namangka undadian Metusala 300 upa tahun na tuo la kaabang la puang matua anna dadian batu pira-pira muane sia baine. Yatu Henok 365 tahun na. Yatu Henok la kaabang la puang matua paade moya belana nasolan puang matua langan. Yatu Metusala 127 tahun na anna dadian Lamek. Lamai papudian 130 kasera. Anna maleso laku kita solanasang yatu angka misa sa angkan anang umpokada diona yatu puang matua sanda paisan sundun kapaisananna mahatau nakuatu kada lulakona pangalasengo papudian nadau o puang mi tarru mo sia mitandai mo mitandai tu diona torro kedeku sia mambela pa mitandai mitulalan tanga aku mi pelalanduka tu kalingkangku batu kama tindoangku sia mitandai tu mintu tengkaku belan nata misa tu tongka dililaku tu tamisan o puang mi tandi mo tu tingayo bokoku sia miremme na limami ya tu kapaisanan ya to lendu me namangainku sia lendu mandalanna tangkulambi angka pitu salako angka 10 diona tu yatu puang sanda dioren Allah maha hadir umbara lakuola untoyangan penami batu umbara lakuola umpalaya nolomi ya kelalulangan nak langi na daukomi ya kela umbambangan na akaleku lalino tomate anna langkomi ya kela unangkaran na pani pasisinna randalangi ang kutorro dia tampak tasik indeduka to lanani urenden na limami siana tena 5 kanami angka 10 misa salah angka 12 yaitu puang sanda makuasa Allah maha kuasa ya kela kukua kumua melo kena samboi na amalilin annabongi membali masyang unti kuina ya tu malilin ta annakulle urrerung apa diomai kalemi sangadinna ya tu bongi masero susi masyang
yaitu malilin nama siang pada bangsia. Amin. Siuluk solanasang tu di pakaborok lang puang Yesu. Baiden koming kilala itu napokada Ahok Pirambongi itu na diadili. To na difonis mo. Dan to na kuwa Allah tidak. Dan koming kilala apa to napokada Allah tidak buta. Ya. Allah tidak buta. Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Allah. Dia akan mempermalukan kalian satu persatu. Saya akan buktikan itu. Nah, kira-kira begitu pernyataannya. Nah, yang natotemo kedeng itu biasa saya bahasa Twitter, batu Instagram, saya Facebook, dan ebang menapokada tahu kumua den tu di sana karma Ahok. Saba songkasimisa mo tuto unggaragan ni rapang-rapang Pirambongi. Pa yan na tanya to sarani na saya karma. Apa kira-kira bahasa Torahnya itu sangat karma? Apa sangat bahasa Torahnya itu sangat karma? Matula. Oh, ini dia batu melongnya. Matula narua tula jomai pung masua. Matula. Mindar kampokari itu sangat matula kamu le. Oh ya. Yang dalam bahasa Torahnya itu matula kira-kira umbasusi. Teko mo petandai ti sang matula sabah. Bitti pa putak Torahnya di Kenapa re? Karena mabusong akan kelawin kalau mabusong. Iya, barangkali begitu. Ya, apa ya? Hukum karma, natumang kesalahan na yan lah. Iya, natumang kesalahan na. Iya. Ya, karena natumang kesalahan na ko, sunil ako kali dari penggauran na to. Jadi setiap kita berbuat yang salah, pasti perbuatan kita yang salah itu akan kembali ke hati kita. Iya, itulah. Kura sumanga dari na tumang kasalan na dihukum. Siuluk solanasang manemangka komi kubasan tu kadang na pumotolak ni kadadian na maromisa alam ni kadadian na kuwa ya tu Henok ya mombe na Metusala den komingkirali Metusala ya moto nalalino le 969 tahun yan na direke-reken to labi taluratu sa abu alona tuo na yan nakita kasi 70 tahun na tuo kira-kira 25 sa abu alona. Jadi 10 kali lipat lebih banyak dari rata-rata kita. Henok yang mundarian Metusala payate Henok dan misa atu nasura maratu jonaya. Ya ret tumbena na anakna tu di sana Metusala, na anakna Metusala tu di sana Lamek. Paden jadi apa generasi pamisa itu na sura maratu yang tu Henok ya tu na sura maratu na kuwa laaka abang lako puang matua
lakabang laku pumatua. Pendon di surato lakabang laku pumatua. Kusama orang saya tapahan jadi kuala lakabang laku pumatua le. Kira-kira lakabang laku pumatua tu Henok. Nah di Suraduka kumua dengan lakabang laku pumatua. Dan yang hadiah luar biasa diberi. Apa tuh hadiahnya Henok? Pade moya belanga na solam moya puang langan. Pade moya belanga na solam moya puang langan. Oyamo aselen atau kela akabang ki laku pumatua khusus Henok. Baik sekarang itu ada rente ya, oke rente kira-kira sangsa abu kita bayar cincin nanti sendiri. Di Rangisya tujuh lalu to lantang de tujuh lu dia to mereka tuh di sana Henok. Biasa to dari dolo pitu posanga sangat Suramadu. Yan na to dari ketemu sangat artis moya di sangat di salah apa sangat selebritis moya di nakangan itu anak-anak. Yan na tojo lu Walanda sa Jerman butung to setiro pensanay Surama kana Suramara to tumayana kana. Pwedeng ko ni may Manila madagan batina kamari Malaysia ni si itu sangalam be Suramara to. Namoy to ka ni makada natangay taw sangami kumuha Henok raka Abraham raka Maria raka nako to sarani to. Ako dit put tanya tasaranin po sangas Suramara to. Pamoy kapabangki manatiro na po Yohanes po sarani to. Henok lakabang lako pumatua nangkai pumatua lako olono. Baik kutana ki kumua umba susi tulisan lakabang lako pumatua. Dan lamay pakulian sangkulangan angka kedua diniluko ang pokada itu susin natin ako diobang lindoku tupuang kusading diobang lindoku tupuang kusading. Apa arti biasa diobang lindota? Minda ko itu biasa minta desa pada sana dia bang lindoku. Apa tu biasa dia bang lindota? Ya? Dera kami pokar itu dikua dia bang lindoku. Biasa dilanjutkan. Biasa ada perlukan kita, sering muncul di dalam kita tadi. Iya. Oh misa, nelo ute contoh nadengan, nating kiamde inde. Biasa kita salam, ki butuh di bawah lindota tutur ini salah. Dan duka tu tahu ke batu di kamalili, napa ada moya dolo moya sule, langan, dikwa diobang lindoku. Soalan itu saya tuh mama na binsal na tambay do may pumunta tahun 2019. Masalah ko temo biasa diomang palindo ko tu kusading. Baktonan na ko diomang lindo ko tu pamatua. Yan na di ba ta magkatondo baktonan na tontong bangki si Umpu, tontong bangki si Timuan, tontong bangki si Sola. Yan na ipapilala ko Henok, kaya mo sito na pala akabang lako kong matua. Totoo ulit ito pertanyaan, yan na sito, kira-kira umbar, napakon ni kabisa la akabang lako kong matua. Apa ratu bisa rata pagod, sa susi te pemasmur, sampuranan kumodyo, makada kumodyo bang lindroku tutuang matua. Apa rata pagod? Laku putana itu apa nih? Semua
Buang matua umbar susi tumi patongan. Buang matua umbar susi tumi patongan. Ya, madin mi tengah-tengah. Ya kamu jong lupa giringan lalu lantang tengah-tengah ibu matua patongan susi tumi patongan. Sabah ya kita bisa lah kalau pematua kita tandai pematua basus itu terpatongan. Pematua mangkangkong mengulangi dino natasi solamente singna termasuk manusia. Tole, narang ini juga. Pematua mangkangkong mengulangi dino natasi solamente singna termasuk manusia lamai mas mameta kemudian bisa angka 20-an dan nakua melo kita pada itu Torino susi rupanta. Ya, kejadian ya kan dia Pak Pulian. Kejadian ya. Ya, kejadian 1 ayat 26. Iya. Bisa dirumuskan susito. Pak laka pamale solila ko kaleta tidak kami dari tosarani kantongan. Saba ya kita tiro itu katon tak butung-butung ya toh. Ben gitu. Ma bisik-bisik bang. Pak bisikan kadakin apa sena. Laku kutanay komi bi pak bisikan kadakin apa sena. Misalnya kata narangi pumat to. Narangi. Ya teme itu sarani tu barani bang yang pokok itu tangan aporen na pematua masih situ apa tangan tahu deh pematua buta pematua tanpa tiro pematua tanpa parangi siap buang membudi mintuki kebarani bang ki pokok itu tangan aporen na pematua sitongan dia tu pematua tapatongan buang buta buang taruh buang membuni susi kita tolino lakukan boko kita tak ada tanda ya motona madomi bangki mangia ke lakukan boko kita batu musi bisik-bisik tahu tak anak kita lakukan boko tersinggung mau dikit pas suruh solangan ya mau kukanina yang tamurai pemami tulisan maka patonganan tatandai pi pung matong basusi tu tapatongan yang to pembuda-buda kiren sara atau sara mas sambayang ki nasi salongan dia tu tahu kamu kita panitia biasa panitia tak pasak keamanan tulisan kebaktian tasi salongan mau kita marasan tau make baktian takwa ki kita to tanya tahu na pematua salianan ki joma ibadah ma kumpulan ki joma to banonta na pasam malimung kumungku penatua pandita pasabayang ki ona sigaresya mo itu sendo sa piring joma to dapo but ya ki kutang-tang iko misalnya kamu buta tu pematua le misalnya taruh kahana tiro ko mikumua na menumba itu tahu marasan pasambayangan yun senga ane male na pugaw silo solanatan kupokalan ko misa kesaksian dengki ma penabisan gedung gereja lo lawang rano marasan nak mahotbah bukada karena pematua ya to namanya randu berapa siapa ya to na lapu upu o nasi salongan mo tahu malim bagi kandena ya kata sa si kapora kita pengira le mau guna sakit orang yang biasa tahu kayu dia tahu mangki di bengki itu tata lama sambayang sapat kupat patronom itu lama sambayang ki desya si misa-misa tutoro pabuda pag sumalong
Kutoleh kuah patoromi langsung bayang ki. Perlahan-lahan makin kurang. Maafin talunna. Inalim pa itu terkos dikeliu. Mahali pa lantang na. Kudulu mi. Ya kita gilalai para mamasan na pandita maningku makasing kentongan dia tinggal atau Buddha. Kupatay ko lang sambayang na matakuliw itu kamu kita na diupo itu kepaktir to. Tayo ko lang sambayang teket susi komite. Belan na yakin kutire te gaw mi te butong kamu to tanya po mato to mi penambay. Ada ani mo kamu to mi panamoromisa. Kapa masih ikin ke tanah rapi tu ada to. Yang ya na urus to. Mi pamadoan mo kamu tua, ada ami na pumatua. Dari mangka to, rapa mo to, buka kama sambayan. Ya tu pasambayan ko bordi bang mira. Sabab puputa ya tong kumarasa mo sengke, na ko majelis o ano pa, sabab maka ulauran niya mo to na bagidoro bang ni. Bukan de. Bukan mi dari atong kumasambayan, bukan di bang ora kuah bersemangat tu kadang ni pun supaya kita mengite butuh napalosong ya tu ada anak kamu maka aku ada laporan pamantaran ya lo kata ya temai natandai kumodeng ko mitul adi mado konti kiri pasambayan mangka to menami elaku pasake ni kuota aku moreng pasake kami to temo kita ami aku to temo kumosala kami miakuira kumasala komi mi palosa utadani na pumatua yo pentalun ku papangaku me kayonasang unnakui kasalana kumaning koi patado mitu palani kupasake komi kumaning berkati yate ulele susite Maleso la kita kumuyanta po sara itu mintu tumisa sara kapatonganan su kita tapoga utodemo. Kebisa itu kita tandai kumuya tu pumatua natiro ki madiren sola kita ka para pasya misatu. Misal kamu minta mengi itu kesehatan. Misal minta mengi itu sangat tu. Dan kumale sola tunggu aktif pada BPS isula duni Sulawesi Tengah pekadan di Sapiri kwa itu Pak Rama yang memataka Patoro itu to istirahat saya tamat sambayan saba ya kesehatan tapi jual liman na pumatwa. Tak ada disangka, na ko'y pumatwa, mo to, na pamator ito lantek mo, tak mo bisa lesagas, na mentuyo to ko laruan. Tak ada tatandai, tira na set di sana, apa menina, matula. Tak ada tatandai, tira na saya. Jadi anda sehat-sehat siapa? Na itu tangata sehat siapa? Kapakin pakalabi pumatua losong itu pumatua na itu kandeta, losong itu pumatua na itu duku, losong itu pumatua na itu anggata lanterino, losong. Dari umbala takuan alaka penanta, siya na jokang lindota tu pumatua. Yang udah tu kupasang ko melamai Pak Kudian Nina, nama misa, ya tu pumatua dapatongan, kira itongan, ya tu pumatua dapatongan, puang sanda paisana. Nah, santumin tu apa? Ya, pihak aku kan, kutiro bang rokoy, bata aku santai apa lantenan nih, pada santai ya pumatua. Ya, to milaki ere sama Ipanonina, manini rencana na tanda yung pumatua. Nah, soal ko yung pumatua maling kadyuman. Miram pong alat kondisi. Ya tiap putih sabak tolino na. Rupa mibang rikutiro, dito mibang rikutiro, bayat penam miram dako tandai. Pa iden tu po mong tandai. Kaya makalo alam penam ni, ya to tun tandai tongan.
Nimoy tu penami lulakor katagaran na kung matakupo kada to temo, tayo ka. Susilu ka to mintu kamu tang maadiorin na indete. Yate makamku tang lambi untiro kami. Yate gamarangku kira-kira kadu ka na maneso tama. Penami payatu kong matua sanda paisan na istanasan kami mintu kami tu maadiorin na loto temo. Tu saya mamali tongkon indete. Saya mamali lau pokoknya cuma palo indete. Na tandai nasang kong matua. Tu kamu solanasang. Na pamalesan dete kuma lama lingkati, lama adokoki, lama maki, masaki, masanangki, masusaki. Na tandai puang matua. Tuhan Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Na tandai duka puang matua tu tongkak dililata. Kaya panasunjuk pulukta natandai mi puang matua. Madarang mira kurang itu teh matuto masambayan ako puang matua budak patulaki pa laki salurundul lako kaleni. Pakai panabu tu jong pena. Ta panage te jong penangki na lolo mitandai mo. Kurang-kurang o kurang itu teh mato pa. Denggur jemaah ki kirambongi. Kalandong mo pasambayang na. Nakuapin tampaki budak patulaki salurundul. Pak panage te jong penangki lolo mitandai mo. Termasuk tadi kukupura itu pas sambayang si kalandomaro. Payari lamore ang pokari kumua yetu kapatangan nanti guru demaki na patongan lila kumua. Tayo panagega jong penanta, tayo panaput jong penanta na tandai mo ya puang matua. Allah Maha Tahu. Mapendon na. Jadi natandai na sangki puang matua. Mapendon na. Yetu puang matua sanda maadioren. Dalam nama kuasa ya, na kuende tempo kali umbara la kuala untoyangan penami. Penamna pumatua, Roh Kudus umbara la kuala umpal untoyangan penami. Artinya Roh Allah itu memenuhi seluruh bumi, alam semesta. Mapendona batu umbara la kuala umpalayan olomi hadiratmu. Ya tidak dua apa teh penanna pematua tak bisa untuk yang angkali tidak penanna pematua. Saka mangka mula perkara Rasul Paulus napatar kami sani kumaya tu batang kalemu na aku banua pena masalo tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Maafin bana olona pematua hadirat Allah. Umbara lakuola umpalayan olomi. Baktanan apa? Ya tu olona pematua maaderen la mintrinan. Penanna maaderen la mintrinan. Olona maaderen la mintrinan. Dari para luduka siri tapahang te da siamo misangai kumoya manna nani olona pematua ke menombaki jo gereja lampu pula rumah tangga atau di sambayang kita. Ya tu olona pematua umponoi mintu atu semponoi mintu inan. Maderen ini tu pematua den penanna den nolona. Seandainya den tahu marasan sisamu Allah totemo te. Ya tu penanna pematua jeduka. Ya tu olona pematua jeduka. Tatuinan nasala penanna pematua, tatuinan nasala olona pematua. Waktu nana natiro nasan, nani nasan maadioren. Jadi ate kamu keluarga tu mambelan nasai, aku. Jadi kata banami tu pematua. Jadi kata banami tu olona pematua. Roh Allah, hadirat Allah, wajah Allah ada di mana-mana. Nakuha umpokari dete dalam nama patongan liu batu yang suci itu pematua Tuhan Maha Hadir. Dia tu pematua tanda maadioren. Tak bisa untuk yang kalena, soalnya kalian tak jomai penanna pematua saya jomai olona.
Napukaren dete nakuha yake nakuang kada lalulangan nalangi pembunian penami pembunian oroni nakuha dete nakuha na dokon doduka komi yan mi mga pesawat yan ka mga pesawat din ko yung maniti keluarga mga pesawat rampo yan nga kende kung tu kapal alang ng susito bisa nga nagkatay kung matuwa do langit. Jadi rapang penang kakek pesawat kile. Sabak dulu kaya. Landuang ang pesawat. Dio salianan. Nani penang na pong matua. Nani olo na pong matua. Maalin kaki susiduka bang siya to. Maamotor ki susiduka bang siya to. Apa pang motor pogo. Dio tu penang na pong matua. Jeruka tu olo na pong matua. Dari tempat tertinggi, nani pematua. Nabaru apa? Nabang kada yang pulau Membuni Roko Padang dikali ribuan kilometer ke bawah. Sabak jutaan ada kilometer tu apa sangat tu garis bumi. Nabang kada dikali Membuni nakuan dia tu pemasmur nakuan nadiong duka kami. Jadi umbala dinin kemudian ditolong lah pematua sepenang. Paling majong pono penang na pematua pono olo na pematua maapendan na nako kada berkatu matalon dete tole nako kada kumoken kula mempani isusite fajar kede jome timur saya ko barat lampem bunian komi nako kada na pematua dete nako na juluka komi na remme na limang midyo batolan na madona madyong na mambelan na tayo na sala tenang na pumatua tayo na sala olo na pumatua nani nasang pumatua na ito para lukatirin dito na kuha indeduka tola nani urenden na limami siya na kena 5 ke 6 mapendon na to para lutaisan namoro misa itu buang matua dapat tongang buang matua mahatau sanda paisan mapendon na itu buang matua dapat tongang buang matua sanda maadioren mapentalun na buang matua sanda makuasa Allah Maha Kuasa. Siumpu na pate kumua lam tembunim olo na pematua panakua kasang pulo misaya ke kukoi kumua melo ke la samboy na malimin. Anna bongi mendadi masyang unti kuina. Jadi bisa kaya kasana kumua tapalian nasang tumintu lampu. So lilinang parak. Yan na perasaan ta. Kakua to kaya mo tampiro ki. Panakua yan dete. Lako kamu ya tu malilin membali masyang ya tu malilin ta na kule urerong apa dio manikaleni sangalina ya tu bongi masero susi masyang ya tu malilin na masyang pada bangsia dio olona pung matua juro solangasang kamu mintu tomadapu jomaite nene erio makure semanga kami langang pung matua pelan na di po kadang komi kada dudomi po mo to alo temo kumoya tu kita te na kuasai ki te puang sanda paisang sanda madioren sa sanda makuasa ya tu sara atau sara to temo kaya mi patongan to mi sisite kumoda luar biasa tu kumoda dapat tongan tangkai dako tu patangarabu tamaling paloy lalu patongan solanasa mintu ki semua mentenggo ki misa dio ya tu puang matua isi solanki paralu tapentu di kapatongan nandu si te kumua ta ena tam de ki puang matua tare kita ena den masan nang geran na den tu bencana jolo otomatis pa yendu ka tu marasan pakaian dek batang rabu pulangan lakian
na to mga katarabot na intindi ka tu keluarga na Kristen mati. Ya mo ko kanina tayo na isang tanday pirang na dari ito isang matula batu apa kan kantor harma dan lain-lain. Bayan tak sorong bila ko pematua, talaga la ko pematua, na ito pematua jobang lindo tatasading tangkay pakarabog nako, tapakendek kitelangan. Tapos hari itu sarada pirang-pirang halo. Saya ko pagkaburusan. Tingkilalay, kamu tumarapu, kamu ambil tondok, kita sulanasan, gereja sulanasan, tingkilalay. La palaka ila ko pamatua tu benami. Pero saya sulanasan kumua jobang lindomi lindota tu pamatua tasari. Yaki ku pukare itu teh lagi kutana. Den pertama tapu itu ke keluarga. Kirpung atau itu ke patong. Den tak emo ya. Mestinya tak emo ya. Belanda dia kaku apa bisa nanin tamte di pematua. Tontong bangki ya nasi solan. Pala akai tu penami laku pematua. Di tontong rasa kuma jobang lindomi tu pematua mi saadin. Matoto mo kami keluarga di patongan. Ya na tu pewalin ni kan narangi pematua. Ya tu jom penami na tanda ya pematua. Jadi kure sumanga. Parang do kumati Allah mapalaw, pirang-pirang Allah lakote, ponoi telubaba, kapatonganan misolana sang kumua, laka pemila ko pematua, si Henok, siapoi jobang lindoku tu pematua husadi. Tara pasangat tu sabaya te kadang na pumatua la kupui mo upukala ni na kumete kamarangku la berakhir mo tapi ya tula tontong maka dalam penami den ya tu pena masallo ya tu tula tontong umpama toto komi ta ingela mataku kama sembayan opong pena masallo upu mo te kaunami maulelian pa kamu tula tontong maulelan lampenan namin untuk rangi tegarami. Na matoto kapatonganan na tontong bang laka tupenan na lako kaleni. Siya tontong bang usaring ikumwa. Jobang lindona nasaaling tupuan. Umpotete sana na po ang kipo Yesu ki masambayan. Amin. DLP Toraja Channel sedang berada di hutan di almarhumah Agustina Tulak. Inilah DLP Toraja Channel, ikuti terus, tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.